cantik mau kemana, Dok? Padang ngodong, heeh. Dok Cicin padang ngodong. Pah, ngadep rene lho, sibuk. Dipegang, Pak. Ya Allah, arek iki. Kong. Kong. Kaget aku. Inilah penampakan ikan duyung. Tidak bawanya lengkobu. Ikan duyung terbesar. Yang terdampar. Yang terdampar, guys. Kaget aku. Cemburu lah saking kagetnya, Bu. Adek, tinggal mama dulu, Dek. Ayo. Ayo, Pak. Apa, ayo, Pak. Nanti cantik, nanti nak. Tuh, manis, nis, loh manis, apa dok?